Hapadeng ke jingdon ke jingki dak basyong kelany mungor klembo por dak All Meghalaya SSA Non-Teaching Staff Association AMNSA Hamadan Malki bandawa na kasorkar jela ban kentiu ya katulop da prapo person hakan no pai singi kan riutarik nailar arjar saw ka Meghalaya Sarva Shiksha Abhiyan School Association MSSASA kalalik ban yikendu yu sembut birang ba ka jelau ba perstun tensong ban yakren halo kamat jingdawa ban kentiu no ya katulop ka jongki bat kumjuru ya ka State Project Director Samagra Shiksha and Director School Education uswap nil tambe ban siu no ya katulop ka jongki jong ubnai naitung habakren sikilat pathai kubor uba Aristotle Rambai President ulong bakamat yakren halo ban kentiu no ya katulop kadai kabadu usnam arja arpuar hakaba ka sorkar jela kala ai ka jingkular ban kentiu no yaka hadin ka jingsong klain mungor ka association hanrei hadu menta kampat urlong satya ulong ban kaliang sembut mirang ba ka jela ula ai ka jingkular ban yakren bot umirang ba ka jela halor kani kaman nalor kata ulong ba ka jingpensa ya ka tulop jengkini hikai SSA klakta sibu niki bat habawat jengtiap ulong ba dei na kadaw ka jiki ka AMSNSA ulong ba umdan ai ban ong halo ka jiki jengki hendrei ka sorkar ka ban siu ya ka tulop ka basa jengki lam kumta kinsa sim daki sinjam ki bating e angila yo ya kalat bani kendo ye Deputy Chief Minister Isam Preston Song akaba ngila pensengau hai akabai dei bat ka mat jing dawa juni akabai dei ban enhance yak tulop jong kino hikai SSA bat kumjuru ban pentai kam ya ka peace structure kumban supen kanmau kan ka mat jing dawa juni kalong kepala slam ngila dawa ya kan na do slam arajar arpeu terter de kumban supen kanmau to ko pol ban pelong ya ka indefinite city demonstration usnam arja ko nakaliang jong ka government kala kulari ni ba kan sim kya habai di bat kani ka mat nalon nang ta nakaliang jong ka association nila yolar bani kendo ye sar rakam ye sama honorable education minister agini ki benai ki baladep nila yolar bani kendo ye kumba arsin de mendakasngi nakaliang jong ni pensnga hai deputy CM ba lalong ko bala manakaliang jong ka government kan sim no ya ka policy decision kumno ban pentrikam ya ka peace structure bat kumjur ban enhance ya tulop jongi ki no hikai SSA post Meghalaya tinagaliang jongi deputy CM ila ayengi ya ka assuran managaliang jongi ya take up ya ka nikamater badu chief badu honorable chief minister sa kondat ki sama bat kumjuru badi honorable education minister sa rakam sama nakaliang jongi ka Meghalaya SSA School Association Central Body mentakasngi nila one banyak kendo ye State Project Director isar Swamil Tembe office rekam jongi akabangi la somidro ya kajingtho akabana kaliang jongi association ngibo ya kajingdawa lengba jongi ba kidai ban pelai no marmar ya ketulop jongi ke jong benai match kumban shu pentip jong benai Julai sorry kumban shu pentip ya pi nakaliang jong ka state education nakaliang jong ka education department akala dep ban pelai ya ka sanction order syabaro ki district ha ka absent week jong benai Julai nakapeta ban siu ya ka tulop syabaro kino hikai SSA nak benta benai Julai andai ka ba penlengo pad ini habangi lek budin syaki district niyo jingtip bakadaw ka ba penslem ya ka tulop jongi kalong nakadaw ba kini ki non teaching staff ki yaki ai ka ba ngi nakaliang jong ka association ni pensngau sya State Project Director ni ong ba Nimdan ai banong ya kejingi ki jongki they have every right to protest as per constitution. Hadai mangiru kino hikai SSA ngindon ka hok katkum ka jingpat kubor jong ka article 21 but ka article 300A jong ka Constitution of India. Kimdon hok ban bat ya ka salary jongi. Namar ni kino hikai SSA ni fully depend ya ka livelihood jongi naka salary jongi. Nimdon so kiwe ki alternative source of income. Tikani ka jingi ki jongki dakabaki I withhold ya ka tulop jongi bat ki detain ya tulop jongi kala kata sikat de yang ki doi ka SSA managalian jongi ngila pensngeu ngila dawa no State Project Director pa udai ban pelai no marmar ya kani ka tulop jongi bandani kam bat nada kani kam urlong nakaliang jongki non teaching staff nada ja ya ki doi ka SSA nada kami keno ka jingi ki nakaliang jongi ki doi ka SSA ki habat sim ya ka jingi ki nama pisuto hi ba ka salary jongi kino hikai SSA ndo ka sedang ka dengan government ka ba frame tang kumban supen kan mau harus nam arjar kan beliau government ka enhance ni kumno ka ayang ka basic pay
bat kumjur ka ayang ni bat ka DA kadang-kadang na kila calculate ya ka formula tu ki LP ki yo kat kendai hajar sau bat ki opo primary ki yo 2000 sepa kedai dulai and this time ro ni ebet ha kajing start jong ka government bahkan frame ya kan ka calculation balong menta mana kalian jong ni dawa bet ba ki kin pen enhance ya kaso salary jong ni at par with regular teachers as per provision of RD Act 2009 tinggi haka jing start jong ka government kumno ban frame ya ka calculation kunjuro ya ka formula haka by day bat ka enhancement juga katkum kanom ka enhancement of salary kadehi ka sole responsibility jong ka state government kasong haka state government bakan enhance ya ka tulok jongi kumba PTB na kalian jong ka central government ka nandu arjar kat pra kalau syu aitang ka financial support haka by day bat ka salary jongi ki noi ka SSA bat ka basa panang ta ka state ka hapan bond nalade from the state owned resources karena ke isu kalau lakajong mo enhancement kaya lakajong kabay day bat ka regularization kato kaya lakajong kabay day bat ka regularization ngidang ya keren bat ka state education commission menak highlight jong blai jun ngila yolat ban ya shong meeting kaban kalian joki kila kon ante po dura ban ngila yo lah hangtu ban pensngeu ya ki suggestion na kalian jongi bat ngikbi nanti bakan sabdon biang ka jengi shong hakini ki kindit por ki bansawan kabay day bat ka regularization kani kamat kadang ngidang dong kaji keren bat ka state education commission kabay day bat kani kamat na kalian jongi deputy CM 48 nong ai tingin sawan boden biang hakini ki kindit sngi bangin sengotho ka eka stan ka jong government adin ba ila yo ban take up kani kamata ba di honorable chief minister bat kumjuro ba di honorable education minister Habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batte yekamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya